Jotono lamsuko secret library channel tinin video saka kubama main update eba nangkuma update rinai pathik jora nadi. Lathane 21 June salmari Brazilo kaisa air balloon hor nangi khamtani 8 jon borok hor khami thikya te 13 jon thilia sak dukuman ka belen kirima singsa angjau kha e incident Piaba salkisa sukano kaisa flight accident angai hor bai khamai 241 borok thimase baluya kho te aroni cabin crew ni khoroksa member Nagante Sharmani DNA test khalai result manma olo miani salongkeno bini mangkathai rohorjaka nukhuni borokno plus saltam sikangse helicopter accident angai horbe khamai sarjon borok thimani balugyaku oma mani sikang 21 June salmari hanyo haise Brazil ni kaise air balloon hor namabe 8 jon borok ekdam kiri masingsa ke kusuk sakano horbe khamai theikya wana masingsa trok nugi khanai heda sojini tara baitote munai song Fatike Brazil air balloon bahai khalai horbe khamai 8 jon borok kusuk sakano theikya terok bahake bachika joto sebai shukrubai tini jeng saman lain tangki henkai 2025 bisini June man beleno danger beleno kirma singsa angsuka o maso Okay padi chini main topico Lathane 21 June salmari Brazil prai Grand Santa Catarina wo kepama luko berna thanglakya te ajrano kaisa air balloon total 21 eba acquisition kasalakya aroni bisingo khoroksa balloon chalonai pilot te 20 eba ke 20 jonangka passenger abojoto air balloon bai kusuk sakati berai jagano tebo nathoke nanya hani kasalaimani abo phungni ataroko atikeno kaisa air balloon acquisition kasalai kusuk sako thangi tomni 2 minute haikaba 2 minute siku but after balloon bisingo je hor singi tomani yang tola borok toma jaga eba borok asajak toma jagawo nokbar phaye nanghore rika abaki balloon chalonai pilot logi no air balloon jesik tola kari mansa karui tubuma yakulo pilot chirki joto passenger saka e balloon sakani jotono dati phat bakhladi joti balloon sakani bakhlaya hankai jeng joto horbai khamai theinai pilot ama hake joto passenger chirki sama logi no 12 haikaba 12 jon passenger plus e pilot khoroksa chalonai bo o air balloon sakani simi direct tola hawo bakhlai phakya mane pula air balloon saka acquisition kajani bisingo 13 jon ha tola bakhlai phakya but te 8 jon hinkai air balloon sakani bakhlai manliya tangki hinkai air balloon saka acquisition kajak tompro hilik ni darte pilot bo air balloon ortek tola karui tobui manka abuni olo 13 jon ha tola bakhlai kya henkaino e air balloon tese heleng engma bai kusuk saka kobuni thangjauka o dartino te 8 jon air balloon saka kajak passenger henkai ongkhori manliya kusuk saka kobuni thangpika yagolo e air balloon tirik hor nangi khama bai je kajak 8 jon passenger jotono kusuk saka hor bai jelai ke sokja jagi tongna nangka abuni srapsa olo 4 jon hor bai khamai tola kalai phai theikya te 4 jon henkai air balloon bisingono khamai thapla sai theithangka balloon kirima singsangka o incident aron bisingo pulia je air balloon sakani bakhlainai 13 eba 13 jon henkai khoroksa pono theliya haipono kusukni bakhlaima darti boring sak dukumanma bai e 13 jono tabuk sakhamnogo rohorjaka amongka Lathane 21 June salmari Brazil prai Grand Santa Catarina o berna thangkai air balloon kasai beraima jorano horbai khami 8 jon themani full explain video kha khalayo chini video naitane joto tara baitolte munai song nor kahamkino bujiman kana hanai abugi jeng norong sawo o bisini June maso kebama jaga horbai khamai borok thekya hanai khanasuga yaklo titamo engno khanano abo jorano saiman jinai thegediba so aboti katal update explain video saimani tonabagai a secret library channel subscribe khalai logi tongdi paithani tai kaisa update engka Sengjoto Samono Light Tangjak Mas Kaisa Sekang Rogo India by Pakistan attack Kalemani Piaba Tabu Henkai Iran by Israel se attack Kale Tongu Alnor Kumna Kanaka Tabu Henkai Iran by Israel se Warcholui attack Kale Tongu Tangi Henkai Iran Rock Hezbollah Kahai group no support Kalema Darte because Hezbollah group Unka abo Irani Bolong Borok group E Hezbollah group Israel rongno agi 2006 BCO was attack khajini bagi Israel by Hezbollah group nationalmaya 2006 BC simi piaba amsuk sal jorani olo Iran rok tabu Hezbollah group eba bolong boron support khaima kok saimane yango Israel rok joli jagi Hezbollah group no missile rohore attack khai tongu
aboni logi je Hezbollah group no support khainai Iran no bo target nahawi attack khai tongkha Israel rok abagi tabuk Israel bai Iran ni kesaro war eba juddo choli tongu te abdi jorano US ni president Donald Trump bo tabuk henkai Iran rok no attack khalai tongzau ka tangi hinba Israel bai US ni kesaro ekdom close friend dol kaham abagi Israel rok no support khlaima bisingtina USA bo tabuk missile bai kogui Iran no attack khai tongu yagulo hanke chini India ni bekhatibo missile bai attack khayo Iran no honei khananani chance tongu tangi hinba India USA or Israel abrok angka ekdom close chini hamya jora borok jeno support khayo bor hamya jora India ni bekhatibo bor no support khalajak tongu amorok no karibo tebu kebama country no tongu I war eba juto habimanu so chini tara baitule munashong norok jodi Iran bai Israel tabuk je war angki eba juto nangi tomani no full expand alada babe video pulen simi kaham ke saimana musung tong hake o video no share khadi jeng next update video to bui tongo norok share simi khadi full detail explain video no jeng chini next ni update jaga norok kami sai buji rai henke tan bai video amsu zerono o video no khalogin ema bagi black and hambai norok sudo Iran bai Israel ni video nani musung hake abono share simi khadi next katal update jeng datino to bui tongo